Чавашин тадатынче пленарлару перенесене пел форумын төзіме болжа. Онда спортсменсем, юнершісем, артистсем, дизайнерсем баталыктызем худшынчеш. Чувашкинри Шуралза юсне халье вотра Рашин, тәрлі регионенже шлизи бурнаган ендешсем, шак онзенже республикара бұхынжеш. Чуваш халы хойне еврлихне упразағы варасы, шелья адаланова пиренжін тепре дереш онда худшынаганзем. Балах шакшинзем пирен Чуваш республикинче пугынны пире президент самандарать, темже мынашландарать, унзыр бушне балах вазен теслехе ажазынеде пурны шулебе хастарын утма халхаландараган ябала. Хамыр терле отрасльди эшене тишкерзе вазем мле пурны жакертнине кадарса бадамыр хамыр тесен. Вазене шагышсензе худшынмада чендемеринде. Балах вазем шагыше худшынзасын пирен шидес вагатра улшун земде самаях мамулдарыш. Унзыр бушне балах ебрде перед Чувашлыха мала адаландара сибиргиде самая калашыма. Куе небе шак Чувашлыха адалар сенебе эже шенерен бушар зарзасын эбр балахинде шак черле шерде бурдаган Чувашсене тадахта тажрах шигынарма булдарыбы. Россия Федерациян пачалық думин депутат Анатолий Аксаков форум вғыдынже ендерсембе малашне тажы чығынза ішлестелівбе ядарлы реестр қадырлемезенже. Пуласлықра культура, экономика, социалы дыдымзем енебе тәрлі пужарузем ергелеме калашса дадылжеш пленарлы ларура. Ернегларым Валерий Гена Кубайкина, Татьяна Молокова, Николай Скворцов.